Bismillahirrahmanirrahim. Ade awatring haggutaka rakateruma maviguma Islam deenuga warabboda baaralu baafave. Ade awatrinaki kom bayekkan ilmuwarin waakfulu dakkawafe buhuri baybe fulun dekodagen noni emihe gegge washagen saaliske awatringa gotka belevene. Adi baybe fulun vidalwani miheku emihe gegge hurefa baara gwalima adu iwe fashkat hunna hurihage ei awatringa gotka belevene geteke. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pulkurba fa basfulik mana gave Allah adi akhir duhan imam wanama tiba tibage awatriya kame hitashe hiyokon hitashe awatrina kame hituma iskan deiru deni kinekkan bayan kurabum baybe from vidalwani emihege gege dora emme kari awatriya iskan deshi ademi iskan denje tartibu bayan kurabum ilmuwarin vidalwa basfulaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis pulkurba fave mihege saadet trikan emihe kallibe tinkamakum ඒගතරෙන් එක්කම ගෙගොතුක බයන් කරබනි සෝලෙහි අවට්ටරියා එම සෝලෙහි අවට්ටරේකි ඒ එමිහක ලිබේ කාමයාබියේ අදී ලිබේ සාදෙත්තරිකම ආදෙමි ෆද මස්සරේ ගාලවල්මෙන් උලේරු අවුණුමෙන් බලෙන් ජෙහෙන අවුණුමෙන්ගේ අවට්ටරින්න රංගලකන්ත කුරවේතෝ උඳගුණුකෝ කමේ හිතේතෝ අඩුගදකෝ වෙස් බයිෆාරන් හිදේතන් ඒ වාදේ එහි විම අවුණුමෙන් මිහුරිහා කන්තතකුන් රක්කා තෙරවේ Viha spoda avatria kame hiteto belmaki kum kuranjehe kame dua ke Allah subhanahu wa ta'ala awal minna hi tawfiq debung assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh